Zalendo. Sana. Hapa ni Kasenyi. Zalendo. Sana. Hapa ni Kasenyi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Hapa ni tangu jana asubuhi sana ambapo mapambano makali yalianza kati ya kikundi cha wazalendo kinachoitika kwa SEMPDN kikiongozewa na Jemedari Kigingi Kotala Dodie, ndipo wameanza mpiga adui hapa Kasenyi na pembezoni, na wazalendo wa kikundi hicho walifaulu kuuteka mji huo wa Kasenyi. Na hapo wazalendo kwa ushujaa wao wa kikundi hicho waliendelea mbele na kufikia saa za usoni, saa za magharibi, Generale Mutayomba Stanislas anayehusika na vita wa kikundi hicho ndipo alipanga tena vita upya ya kumpiga M23. M23 hiyo inayosapotiwa na jeshi la Rwanda wakampiga. Walipanga vita upya na hususani mulima wa Kinigi na mulima wa Chugi, na hapo kanali anayeitika kwa jina la Banona anayejulikana kwa jina la Malaleze wa kikundi cha Pareko FF ndipo hapo alimupiga adui na kumchagi sana kwa mulima wa Chugi, akamuchagi vifaa mingi sana vifatavyo. Alimuchagi RPG 3 munaziona, alimuchagi 12%, alimuchagi PKM 2, akamuchagi na koba ambao wanaita kwa jina la santimilimeter, ni kisiraha kikubwa sana. Huyo kanali Banona na jeshi ambao anaongoza waliwapiga sana, na hapo tunaendelea vita, tunampiga adui, tunapanga kuendelea kumpiga na kumsukuma tumfikisha hadi mwisho pale Sabinyo kwenye alitokea. Hapa ni asubuhi tunatangaza hii tangazo kwa hii asubuhi ya leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wazalendo viva! Sawa. Mapambano ni makali sana na tutampiga adui na kuendelea mpaka kumfikisha hadi mwisho. Asante. Fuliza kugubwa neza no kugira igicamunsi giheremwe mwese mubana natwe tuje mu makuru yacu muri aka kanya. Nkuko mutangiye mubona muri la video dutangiranye, iriya ni wazalendo na FARDC bamaze gucakira ibikoresho byinshi kandi bitandukanye bya gisirikare by'inyeshyamba za M23. Nibiramba mbabwira rero ngo abahungu barimo barakubitwa regitove riso mukavuga ngo nayange. Mutekereze niba biriya byose bamaze kubirundanya bakabifata, ubwo ba nyirabyo bari hehe? Ubwo si ibitagaragaye ibyo biranga niki? Ubwo nyine mujye mwumva, mujye muhita muhuza imibare y'ijanisha ku rugamba ukuntu iba yifashe, abe ba nyiramaso berekwa bike ibindi bakirebera. Amakuru mfite imbere yanjye rero avuga yuko kuri wa 5 tariki ya 22 Gicurasi mu gitondo imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 nabo bafatanyije bahanganye na wazalendo yakajije umurego ku musozi wa Bisunzu ubureba mu gace ka Kinigi ni muri teritwari ya Masisi. Kuri wa 4 kandi ejo hashize n'ubundi abarwanyi ba wazalendo bafashe igenzura ry'agace ka Chugi ndetse nako kari muri Masisi. Mu kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano kwa tariki ya 17 z'ukwa gatanu inyeshyamba za M23 ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ngo zagabye ibitero ku birindo bya wazalendo, ariko baza gusubizwa inyuma. Kugeza ubu turi kuvugana, amakuru mfite imbere yanjye akomeza avuga ko wazalendo iri kugenzura grupoma 10 muri 19 zigize teritwari ya Masisi. Mwabyumvise? Grupoma 10 muri 19. Nuvuga inyeshyamba za M23 zisigaranye grupoma 9. Abasirikare babiri ba M23 kandi biravuga yuko bahunze imirwano bari bahanganyemo na wazalendo biciwe ahazwi nka Kibabi ahazwi mu gace ka Boporo. Nizo nyeshyamba ubwazo zamaze kubiyicira kuko ngo zari zirimo guhatira abo basirikare bari bahunze gusubira ku murongo w'imbere ku rugamba, ariko baratinya birangira bene wo babirasiye.
Amakamyo agera kuri 5 yuzuyemo inyeshyamba yageze ejo i Rubaya nk'inkunga yo guhagarika ukwihuta kwa Wazalendo, kandi hashize iminsi igera kuri 5 imirwano ikomeje, ariko ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizirabasha gutera inkunga Wazalendo zikoresheje indege z'intambara kugira ngo zisenye intwaro ziremereye z'inyeshyamba za M23 no gufasha abo basore biyemeje kurwana gukomeza gutera imbere byoroshye. Nk'uko impuguke ebyiri mu by'umutekano, igenamigambi n'ubukungu zabivuze, ngo igihe cyose Kinshasa itarasubirana ibirombe bya Rubaya ndetse na Twangiza bitanga amafaranga akoreshwa mu ntambara y'u Rwanda binyuze muri M23, ngo nta kintu kinini kizahinduka ku rugamba n'ubwo Amerika yafatiye u Rwanda ibihano. Ubu ibyo birombe nibyo biri gutera inkunga intambara, ndetse n'u Rwanda rutagikoresheje umutungo warwo bwite, ahubwo rukaba rwifashisha iby'ibi birombe. Mvuye kuri iyo nkuru y'ibi birombe rero, reka mpite ngaruka ku yindi nkuru ikomeye cyane n'ubundi ariko yo muri teritwari ya Masisi. Kuva i Kasenyi, andi makuru atugeraho nuko abarwanyi ba VDP Wazalendo bafashe ubuyobozi bwa Kasenyi. Intwaro nyinshi nshya zafashwe n'abarwanyi ba VDP Wazalendo zivanywe mu maboko y'izi nyeshyamba. Kasenyi iherereye muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru ku gace ka Mupfunyi Kibabi mu bwami bwa Buhunde. Kuva i Kasenyi ugera kuri Rubaya nibura n'urugendo rugufi cyane, hafi ibirometero bike, nibura hagati ya 5 na 15 bitewe n'inzira ikoreshwa. Aho hombi muri teritwari ya Masisi, Kasenyi yamaze kuba tombe. Kandi itsinda ry'abasirikare ngo b'u Rwanda ryari rishinzwe kuyobora drone ryafatiwe Minembwe. Amakuru mfite imbere yanjye aravuga ko muri abo harimo n'abatekinisiye b'Abanyapolonye, kandi kuvuga Polonye bisobanuye neza yuko n'Ubufaransa bubifitemo uruhare. Otani rero irimo iragenda yaguka cyane, ariko ikintu gitangaje hano ngo Trump ari kurwana wenyine muri Irani, naho Ubufaransa buri guhangana na Amerika hano muri Afurika butera inkunga ibikorwa byo kurwanya iyi ngiyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi amakuru ya Masisi kandi aracyavuga yuko FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba VDP Wazalendo bakomeje gutera imbere bahanganye n'u Rwanda, n'ubwo abanzi bakomeje kongera imbaraga ku birindiro byabo. Ingabo za Kongo ngo zikomeje urugendo rwo kwerekeza Rubaya zinyuze mu nzira zitandukanye zirimo Cugi, Kinigi, Kashovu, zifite ubushake n'ishyaka rikomeye cyane. Ntabwo inyeshyamba za M23 biza kuzorohera. Kandi inkuru nshya imaze kongeraho nuko ngo hasigaye amasaha make gusa ingabo za FARDC zikomeje kotsa igitutu inyeshyamba za M23, ubwoba bwamaze kwimukira mu kindi gice nyuma y'itangazwa ry'iyi ntambwe ikomeye. Abanzi ngo batangiye guhinda umushyitsi muri iyi minsi. Umugabo witwa Kabila na Colonel Nanga ndetse n'abafatanyacyaha babo ngo ntibagisinzira amajoro n'amanywa, bitewe n'uko bafite impungenge z'uko Rubaya ishobora kubacika, kandi ari hamwe mu hantu h'ingenzi bafite bakura ibikoresho ndetse bakavana n'amafaranga yo gukomeza gutera inkunga zino ntambara. Amakuru akavuga yuko ubu Rubaya FARDC ikomeje kugenda ihagota buke buke ndetse no gukaza umutekano. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gutera imbere mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ari nako zigenda Rubaya zica mu mpande n'impande kugira ngo zibashe kwishyiramo rwagati. Za Masisi reka nzisoreze kuri iki gice kizwi nka Kasake yamazwe gufatwa n'Abazalendo ku mugoroba w'ejo. Ni Masisi ku itariki 21 Gicurasi ahagana saa 2 z'ijoro, intsinzi ikomeye nshya yamaze kugerwaho. Ahangana hazwi nka Kasake yaguye uyu mugoroba wa tariki 21, aho abarwanyi ba Wazalendo bayobowe na General Mutayomba bafatanyije na Groupe Maroko bamaze kwirukana inyeshyamba za M23 ahazwi nka Kasake muri Groupe Mayufamando. Kasake bikavugwa yuko ngo iherereye mu gace kari hafi cyane ya Ngungu, nko mu rugendo rw'isaha imwe n'amaguru gusa. Ni umudugudu ikingira inzira yerekeza muri Rubaya Sandere. Nyakigano hafi ya Ngungu yafashwe ejo, ubwo nejo kuwa 4, none uyu munsi hafashwe Kasake. Ibi bivuze ko igitutu gikomeje kwiyongera kuri Ngungu, kandi inzira igana Rubaya ikomeje gufunguka ku ngabo za FARDC na Wazalendo buhoro buhoro. Ubu Wazalendo bamaze kugenzura agace kagizwe na Ngungu, Nyakigano ndetse na Kasake. Nkuko amakuru aturukaho imirwano yabereye abivuga, ngo abasirikare ba M23 basuye inyuma berekezwa mu burengerazuba. Haracyumvikana ariko amasasu make make, mu gihe Wazalendo bari gukomeza gukaza umutekano no gufata neza ibirindiro. Mvuye kuri iyo nkuru reka mpite ngaruka ahangaha aho muri Kongo no mu muryango w'Abanyekongo bari muri Irilande. Ubwo nageze mu gihugu cya Irilande hakomeje kuvugwa cyane urupfu rwa Yves Sakira, wakaba yari umunyekongo wapfiriye i Double nyuma y'ikorwa ry'umutekano ryavugishije benshi. Amakuru avuga ko Yves Sakira w'imyaka 35 yashinjwaga kwiba mu iduka rya Arinote mbere yo gufatwa n'abashinzwe umutekano bakamuryamisha hasi igihe kinini. Video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga
yerekana abantu benshi bamufashe hasi kugeza igihe atakaje ubwenge, nyuma aza gupfira kwa muganga. Guverinoma ya Kongo nayo yatangaje ko itewe impungenge zikomeye n'urupfu rw'uyu mugabo, isaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi riboneye kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Muri Irilande bikavugwa ko abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakoze imyigaragambyo n'amasengesho yo kwibuka Yves Sakira, basaba ubutabera n'ukuri kuri uru rupfu rwe rwateje amarangamutima menshi. Mvuye kuri iyo nkuru y'abanyekongo, reka mpite ngaruka i Kigali gatoya, aho bazamuye igipimo cy'inyungu fatizo cyangwa ikizwi nka taux directeur kigera ku 8.25 mu rwego rwo kugerageza kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko rikomeje gutera impungenge. Ibi bivuze ko inguzanyo muri banki zishobora kurushaho guhenda, ubushobozi bwo guhaha bw'abaturage burimo buragabanuka, kandi ishoramari rikaba ririmo rigenda rigabanyuka kubera amafaranga arimo arabura. Ndetse na banki nkuru y'u Rwanda irimo iremera yuko ngo ibyago by'ubukungu bikomeje kwiyongera mu gihe ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bikomeje kuba ibibazo. Ikindi nkuru igendanye n'ibi bigendanye n'inyungu ndetse n'amabanki bitandukanye n'imvugo z'iterabwoba zatangajwe n'umurundi witwa Faustin Ndikumana. Imibare ya International Monetary Fund FMI iragaragaza ko ngo ubukungu bw'u Burundi bwo bukomeje kwihagararaho kandi bugatera imbere n'ubwo isi iri mu bihe bikomeye by'ubukungu. FMI iteganya ko ngo ubukungu bw'u Burundi buzazamuka ku kigero cya 4.2 mu mwaka 2025-2026. Ibi bigaragaza neza yuko ubukungu bw'u Burundi bwifashe neza kandi bukomeje kujya mbere.